Here to te chibai ule tun lai chu kan han rele wang thina amaro chu politics bo ruak te thil ngai nom tak te Mizoram politics bika alo thlenga chunga chuanin han soi ve chak zong te om thina tun tuma po hianin tun lai politics bo ruaka thil ngai nom le ngai ven lo tak thleng chho zu zut kara hianin enge mohan soi ve le ruling country a chung te chu in ngai to hole don te ang hei dampa bial by election campaign bo rok tang tak chung chang te tin result lo chuak ta rural lai party an chak zo ta lo te chumikara ruling MLA then khatin an thil nor karnana ban anin huam thu anan soi hial thom te le thil dang sho takin kholai ti le social media ti te alwa ne hle maya heng zinga alang sar ber zinga mi Chief Minister Advisor TBC Lalvenchhunga ban thu hi thilmak pol tak ani a he chorkar thum zet aban nuwa azom le tur thu soi an ni le phe hi chu thilmak tak le danglam tak ani a enge omzia enge entir aniang chin ban na hi enge omzia han ti hrim ate po kha mi puinol puitam tak tan kan fia lo thein kan thria a chung ta chu hriatang angin han soi pui le cheu kan tumani hei aizol west one bear tu MLA TBC Lalvenchhunga hianin November ni som pasari dai to khanin advisor to chief minister finance le planning ani na atanga ban na athe luta abana thelu ni takhi dampa bial by election a MNF ticketa thantin ta Dr. Arlal Thangliana MLA ta na laglu ani ma ni che ani hun pa ngai le borok pa ngai noya MLA dinglai thi na awanga by election reng ruling party ne na sa tak an changzia thina sarkar dinglain kumni po alaman pumhlum ma a by election ne ya ruling party an chaklo maya kha politics thirna chuanin ruling party tan po mol phona nasatak atlinga chumi pialama result chwa nu loka Sorkara din mun poimo tak lu mek tu MOS rank line bana athelu zui tamai kha ruling party tan phei chuan pema ching al thor an soyang maya thip tak tur kha ani hrim ani TBC Lalvenchhunga bana thelu kha chief minister thuron ani lo ti le party rorel ani lo ti alo lang chun zom ngal thuaya bana thelu hlima Mizoramin TV news puitling le rin tlak kan nei zingami LPS visionin akomna aban chhan asoikha kanen le chuan sarkar in opna hau taklo siam du na riru aput wangle JPM party thanduan zel nana anachel mek chu bansan atul nia ahria thua soi ti ani Advisor to Chief Minister Finance and Planning TBC Lalvenchhunga Chief Minister nena Advisor to Chief Minister anin atanga ban athelota sarkar in opna hau taklo siam do na riro aputa wangle ZPM party thanduan zelnan he anachel mekhi bansan atul nia asia thu atarlang CM thuron po nilo party nor nawang po ni chonglo dampa bial by election an tlang limte a MOS rank laina bana thelu thi ZPM party thanduan zel na tur ani theidan tur chu chut puithiam ahar leya TBC Lalvenchhunga hi in khan campaign laya sarkar masalama advisor to chief minister patni ruat anni nataka lo soi sel thin tu ani awangin aban chhana soi sarkar inopna hau taklo siam du na riru aput wang tikha apomom viawa India dan puya inziak dan asoi thin te pokha thudik tak ani a state than khata minister tam tak in road awanga sumluang ral atam thin awangin constitution siam that voice som kwa pakhatna constitution 91st amendment act 2003 nikhat thakhat sang ni le pali atanga mantran ta khan article 164 na a khanin section 1a dalu thar ani a hemi constitution a hian chiang takin chu achuangkal ani chuda chuanin MLA seat omzat atanga chuta zazela sompanga ayatam minister road lo turania chuti rol chuanin proviso akhanin chief minister tiamin minister sompani aya claim ero
anom tura ni lo thung tia chuang ani Mizoram bek hi assembly seat somli chau nei kan ne wangin tena pa ngai za som panga chin ti manga te chuan minister paruk chau nei the kan ni nge ya amaro chu proviso a khanin minister som pani ai claim lo tur ti om telawangin chief minister tiamin minister som pani kan nei ve thei chau ani state lian zo ka te chuanin MLA seat tam tak an neya entinan ani tamber Uttar Pradesh a te phei chuanin seat zali pathum line neya chumi tanga za som panga po chu minister som ruk lai an lo nei thei tho ti na an la nei thei tho ti na alo ni chu heti la hian tuna ZPM kai roi sarkar ding la hianin advisor to chief minister mi panga ommek te ba ka hianin ZPM Vice President Dr. Kenneth Chongliana kha Planning Board Vice Chairman Cabinet Minister rank le ham thana zong pek ani meka ZPM Consultant Nilai Puhau ku Mahau Jail kha Mizoram Resource Mobilization Committee Vice Chairman dain MOS rank pek ani ya Project Monitoring Committee Vice Chairman atana ruat puaral rinoma po MOS rank thau pek ani boka heti hian minister ni silo Cabinet rank pakhat le MOS rank pasari Siam belte le minister pa ngai som pani kan nei mek tenen chuanin Mizoram hianin minister rank au mek hi mi som ni kan nei ti na ani a heti angi thilom dan ani wang hianin in thlan ma a athulo au pui to thin ten chuan TBC Lalvenchhunga aban chhan nia soi sarkarin upna hau taklo siam du na ro aput wang ati kha apomom viawa amaro chu hei hi aban chan lo ni tak ta se tuna sarkara hianin advisor to CM big bo mi pangalai anom meka palita chu MLA ni line nia pakhachu MZU lammi ania atho pui midang pali la omte po hi ama zui ve turin abe seiti na ania ngem ti zo na kha alo piang le ngala kar thum lai ban nuwa anna pa ngai zom le tura thutluk na tuna asiam le ta nioma soi hi abe se yanga midangin anzui ve tak lo wang ania ngem ti te po ngai to thei alo ni tabok ani thilchiang takero chu TBC Lalvenchhunga hi chief ministerin bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lovani ti alanga ama thuwa bana athe lut remote maile ama vekin abana asur le ta mai ni alang hi akong manglo ang reng viawa asu le don ani rau chuanin chief minister in pom lo thu asoi hlim khan asu le mai tur ni om tak ania amero chu apom sak lo chungin aban atnu kir du lo renga khamia kha chief minister le sarkar paljuna ang point alang lo thelo ani karthum zet pisa akai du lo nuwa tuna azom le tak chan nia soi LPS chanchin tharina puan dan kha en leila Aizol West 1 ZPM Block 1 le True 10 an ngen wang tiani Aizol West 1 Bial Chunga ZPM Block 10 an ngen angin TBC Lalvenchhunga advisor to chief minister finance and planning na zom le turin thutluk na asiam December ni thuma Aizol West 1 ZPM Block 1 le chu sho TBC Lalvenchhunga kha aban don khan abial mi puiten an nor thom thria turom lova tuna azom le chan bernia soi ama ngen tu ZPM party block pani te po hi bang tura nor tu an ni chuang lo ni ti alo lang thele a chuan lam dorom ang reng tak chu ani hrim mai empo ni sala kan soi du zo ka chu kan democracy kal phunga hian sarkar phong vuan tu poimo chin abekin minister of state MOS rank laya om phak te hi chuan anma ni du thu nge ya ban na thelut anni point an en kolna hnuaya van duaina alo thlenemo thil dik lo alo thleninemo keima hi amo phurtu kani tia mo kalangame ti lan tina tan ban hi an thelut ve thina hetianga moral responsibility lak ngam hi chindan moi tak ani buaina le harsana lo thlen changin chutiang din huna banna an thelut ani chuanin atlang point chief ministerin imo anilove iti sual anilove tialo changin anlo pomsak lo tlang pui thin ani amar chu tiang ni silowa bana an thelu rengin
Chief Minister ti tir an ni zel thin kun kal to kanin point hei hi thil kal phung pa ngai nia entiunan Mizoram bika mai po tun hnai dewa Congress Ministry hun mai khan en taila pularin moyan Minister ni na tanga ban na thelu khan Chief Minister thuro na thelu tania MYC Chairman atanga puti sangkungan ban na thelu po khan Chief Minister thuro bokania tin ai hnai le dewa po MNF huna Dr. KB chuan aban po khanen Chief Minister thuron bok ani puti TBC Lalvenchhunga ro hi chu Chief Minister in bang turin atilova party ho tu te point bang turin an norbok lova ama thuin banga ama thu bokin azom le don ani tamel bera kan soi to angen an niang chin sarkar din mun poimo ber lua chin te hi chu tu te emo laka an lungoi lo wang emo an kalphung emo engemoa lungoilon an nei wang emo maya bana thelut mai tur an nilova sarkar thunei tu te hi chu titaw vel mai maya bang le lo ti vel mai tur an nilova democracy kalphunga apa nga ya chuan Chief Minister thuron ni lo le party thuron ni lova an bang ani raw chuan party chuasan du wang ani thin hengten hianin puti TBC Lalvenchhunga bana thelu chhan le azom le tak dana hian mi puinol puin kan thian ve phalo thon thungai nom tak chu a om ani melani longai to zui ve te ule